Mayam Bukrumzari adon English Impact News ni ay Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butar nokchari. Impact News na chayol chubna chatha jarakpa Imphal City bu smart city ama henub ke damakta karam ba components sing maru oibagi haina chatha jarakpa marathon discussion ge makha tabo ena ngasi si Imphal City bu smart city am henub ke damakta maru oiba components sing manung da mayam nadi maru oide haina su khanaramba ya adubu yam nadi maru oriba ko haksel amadi skill development ge matang dani ngasi manung huna da khana jagadori bisi smart city amonu ke damakta chang dabi adaba components sing manung da how education and healthcare education amadi healthcare koi ana laing gi thabak sing amadi education mai masing tamasna kya yamna maru oibagi habi matang sida ro kari tawbu yaga de karam smart solutions lega de habi matang da khana nagu da matanga si impact news studio lengson de birbasi joining us tonight on Manung Hutna Shija Hospitals and Research Institute ki managing director oviri pa han mutta koi oja case Palin ni oja Palin mutaramok cheri welcome to the show appreciate your joining thank you also joining us Manipur Institute of Management Studies, MIMS, Manipur University ki Assistant Professor Oviri Ba ko yuza, Dr. CH Ibohal ni uza Ibohal bisu taranok cheri welcome to the show. Appreciate your joining. Thank you. Ahan ba question se open di adum uza ge du kitang direct oina uza palin da adum nak cheri uza. Ako ki smart city ki guideline ki matung inadi masida maru ina ko ki ana line ki lam sida healthcare ki lam sida maru ina ko ki e healthcare hai tar e medicine natraga e health hariba ko tele health sigi matang yam kana emphasize to gum tawre du Manipur da hojik lari system sidadi atra hojik lari ba ko infrastructure hai gadra ana lang bagi mong hai gadra sidadi ko gi e medicine gum e health ki matang sidadi khong thangjan bada kitang normally en khambi roja gi kari miang lebi matang sai sida nodaba koina honara gadi dum yani aduga maruina technology si sakholakpi matuna IT sakholakpi matuna hojikti any image nataga video nataga any sound any graphic can see loina thaba yare aduna hospital yamna maruina koigi consultation people gamba amada periphery degi pausi loina pibi yare anaba magi almost all the departments hai dare hoji example koigi radiology ki image me am say CT haro MRI haro X-ray haro any image resolution kai da tharga somdigi report lobi yare same thing heart kisu echogram gi adegi angiogram gi mayam si loina tharaga adum lobi yare hoi madugi laing bodi hobiya de adu hariba posi infrastructure develop toroga telemedicine ki tamakta di haidi distance barrier si masi hobui wane je hoi Manipur na akoi Manipur da maning da tawne have na te ba Manipur we can connect with the USA the London ga hoi connect to we London ambulance service to we or any big hospital good hospital in any part of the world India is to we amai toraga anabasigi benefit lainaba anabasigi safety hanaba accurate diagnosis lainaba hariba IT aduga technology sinaraga aikogi anabasigi mating pangbase masineba adu Manipur da masi thengi habagi babadi sungai leite adu hojik Manipur da tawui matam di sapsare sapsare tawui matam di sapsare du ozana hojik takpi ki takoi report na chingba latholo chin tawbase resolution ka hendana kogi x-ray gi gumba report logban thak koi image logba natraga koi atopa report lobi se yam thuna dum haidi koi information technology koi video conferencing bo ro internet bo ro satellite bo ro mayam se sinaraga khudak ta logdori ne du koi Manipur da hangi ba koi national kahtre laboratory gi moi gi collection branch hai gadra hai branching se da koi na test to targa su masi ki report lak padadi chayolo masang musu yauri no mitra mangani jam musu yauri semana matam yam sang na jangi se koi telemedicine se Manipur da kitang mo pha bang mo hai koi infrastructure gi da duba lai akoina sample yobusini akoi national laboratory khara da akoina thara ka report lak bi report se khwek loibaga within seconds da chat em adu koi sida download to we any individual thabi ai adu maru ebadi transportation specimen abdi thada bi ade adu gi pod adu na tabida hariba koi histopathology haro tele histopathology na koi slide se ka aga koi digital microscope da thambaga asomdagi dum yeng bi yare adu de sample thabi su darka leitre okay adu sample thara roi koi blood test to bi ko bi thada yade adu na taba tai x-ray hoji ko da Bangalore da kwai di saw koi radiology gi mafam leba haisi group of radiologists ni India da radiologists ki masing yam wali masi tamna bo hona bu kwai di bisa changi adu moi group amana hospital chamuk da service period round the clock adu image thara pa moi report be thak tha hi ba adu archives koi gi maro ina packs in am lai
adudagi image tharaga moina report piraga adum khudak around the clock adum 24 hours pa Okay. ada one of the biggest success ne aduna mafam amada expertise kwaidai phaba koigi opinions it lobi yaiba haisi atai dermatology su yare ani even nako manung da koigi otoscope thingjilaga madu image tharaga anaba se adum khudak da adum opinions pi bi yare ba admai tawna haji chakhula pui batungina image yam phare adu high report punamaksi human creation ngakdani ain hajani madi manipur da su high posi tabudabu hajiki digital connection amadi am change wifi am kana leida high speed leida da koi hajik say cloud computing ki haro koi paisa am changoi da pone ba personal information system sida high posi ko internet yaw da di mu ya da ba aduna ko ayta ke manung da so ba koi computer khilaga koi server na tawri sing se tawda ya ba satellite da store da ya ba pot myam le ba adu hoji poti koi gi adu gi pot di oidi adu bu it is again human creation hai akoin semjaga da ngak ni wifi connection khangde adigi high speed khangde hoi hai myam loina akoin tawraga world sida any part of the world se koi connect to yare opinion lo yare aduga akoina yes definitely operation tauba natraga human touch kanema ma na ma yeng bagi khot bagi koi nakna bagi potumadi watlaga su technically accuracy di am wangi okay accuracy am wangi aduga maruina malemgi atopa mapam singda leiba koi expert singa doctor singa sun natraga hospital to hospital clinic to clinic koi video conferencing natraga koi internet ki through da koi satellite ki through da masi communication tawraga wari saho ya wari sabu ya two way communication ana bagi round je distance tigi adum round chap ya bai fem la e okay ana bagi round chap ya re doctor amana ana patient me ama yeng ya re mafam physically yok draga su okay adu mai ya re adu hojik high riba same telemedicine gi natraga technology sinaraga ana balaying bagi kogi system asi achobu hospital dagina natraga between the hospital lairi basi koi hospital dagina koi ana ba patient sing maruina mayum da leriba office da leriba natraga koi outdoor da thabak cheliba mayam si anytime koi emergency requirement lak matam da karamna telemedicine gi khudong chaba che manipur da lobu yagade hamtang da su oja da lak chege but then hojiki ona dei oja ibo da lak oja koi hojiki manipur gi leriba situation sida education koi manipur da education sida yamna imung khudimang na ma pa khudimang na koi mahiro khudimang yamna koi importance pine yam maroiba koi poloma mani development gi damakta haidna adu manipur ki hojik leriba infrastructure haigada hojik leriba system asida same akoi ana layangi health care ki matang da su hangjaki baduni koi ICT information communication technology se sizinaraga koi education se impart to bamaro ina koi tele education se manipur da tawbada masi success oini lobi bra na draga masi tawbagi matam chare already it is all existing haina khanbi bra kari habin ngaja education access ti koi tangai phadana chakhol su yade aduga loinamak koi masaida puning chinchin base mathau tai adaida ICT sidaraga education se impart tawna mechanism ama lai se masi budi yam phaba da manipur gi oina yong madam dang sai gi connectivity sai gi leiba infrastructural facilities se nemana maramoidana masigi khudong chaba se phangnana honamata kharwa ba haitare adumoina mak hojikti tongan model se la banina internet ki khuthang da do library oina hard copies laibagi khudong chaba phangdaba si hojik tele education gi system se laktaragadi akhoi madugi khuthang se da tongan ba lari ki boiro aduga resource person sing say di suppose IIT da IIMs da or natraga Harvard da leiba oza sing sina lauriba class ka se ai gi adum sida phamna ma se adum ma gi lauriba taba ya ba question mak da oida su dum ai side hangba ma na khumba ya ba madugumba gi keno si lakaduri ni doidare koina arap da satlaga koina ai masing tambagi lauriba achigi khudong chadaba dum thengnaba mayam se mase koi naksal nanabagi adugumba pambai amadi oigani adu masimakti hongai ba khongthang isal simakti yamna education gi lam sai da khumang sauction ba yaba khongthang amadi oiba aduga masine piniba kanaba se khoina manipur da hoji ki leiba system sai da leiba status leiba keno sai condition sai da maduma pungmari phana loba ngamgadra haibaduri achauba singnaba moiba adu hoje khoi manipur gi khoi mahi tambai mong chai target ja khoi distance education program gum sisu khoi gi masadi yam kan na pamna da bahai tare khoi taseng na college ta na school da chalaga mahi tamdragadi
ai online da natraga ai distance learning program da ai MA tauri BA tauri hai matamda ya khoi gi satra masama na su masi yam kana apho makhal gi degree nati haina khan bagum to ba aduga even khoi gi society na su hai ri degree sing asida su ka haina ka hetar appreciate to do gi mong ma leiba sina mayam sina khoi gi ICT gi through the period education system si kitang Manipur da di accept to bada obstacle len khambi broja masi akoina khaliba khara khalisi akuba miyeng de yenga kanda khanbani hela thamjage maram de ke noida kanagom education chi taw madam da ICT gi khuthang da aina atoba normal course ma tamna ICT khuthang da aina tamiba course tu da value addition ma hapal laga hena haithoi singthoni na bagi maram ma dum khoi obi ai se godam oina kariguma khangak tawa wafam ma yaw madam da aina internet gi khuthang da natraga tongam database gi khuthang da ai khang na bagi khudong cha baduma hojiki connectivity du laitara gadi phangaduri ni adugi mathakta aina normal course ma tamna distance motabu oiro natraga akoigi sugubagi tele education gi motabu oiro atop additional diploma ama natraga atop certificate course ama tamda mangonda value addition ma adum lakani todo itarga di akoina tamningi ba kanaguma amana tamningi ba si normal education system say the regular oina tambangam da mayam ama su lei hai namde akoi pass away ba keno singsiga 10 da pass orokpa tamam basidagi khara pass awre khara ma le hore are 10 lora kan 12 ong tamani 12 ki matung dagi di khara mai tongan ba professional gi technical gi sakra kan general education ka am lakpa adu high education da lai si akoi gi GRE na ratio om khle akoi gi high education sa was after 10+2 India gi di am nemine adu last few years sai da kanna hona dana se 20 gi nga ya yauna na ba 20% se ko GRE graduate kano se ratio of koi education gi kano sai da adu GRE gi kano si number kano sai da nemak pasina higher education gi kano se lak pasi nemak panina economic development da adu laiba mayam chawkhole haibase masigi factors sina lepakpa to doi targadi China gum da yang wang chakhiba India su wang te yak taw ana education sin normal education da bu oiro aduga agoi gi keno sida bu tele gi kuthang sida bu oiro part time bu oiro aduga correspondence bu oiro oining bu oiro mana bu hek tamninga ba madugi any other mechanism da larik tamba phanghan na bi khudong chawse pige dongni adu itargadi thabak tawjariba ai thaba ama tawchalurna regular course ri tam yaroi adu bana tongan additional skill ama leina ba certificate na diploma or degree ama madu tamjatargadi ma gi career du khara hen wang na ka ba ya bi khudong chawse lakpa adu gum bi khudong chawse ko Manipur da di yamna nimi maramaduna tongana course am khak tambana tamjabani aduga additional course da evening gi koi keno sai da college laitri koi morning da mi gi di koi pung kumari si round the clock adum education si koi gi batch naina same infrastructure da morning evening khaido ga dum tamna ba yauri ni aduna akoi ri hoje pung 10 dagi horen pung 3 3 da dum loirani atai lemori ba matam sing si adum mangabane aduga thabak chujaba kangbu ai pung 10 da office ka doina roi da di akoi pung 5 dagi pung 9 bhau si di ai karamba course am tamba yaina madu me khudong chab ka se pirakpa adoi da madugi kero sai da awara pa se akoi gi tele education sin main chala ba madugi hek aina batal jina madam hek connectivity phadana phangba adu bo itar ga di madu so achauba education gi development sai da mating ama okay telemedicine na yam chawba mating ama ogina happening education gi line da adu maruina telemedicine hairi basi telemedicine as well as tele education hairi basi cost se reduce tawba ko effort tawba ngamjata mayam lerisi lying ngamjata ba higher study tawba ngamjata mayam se gi koi changa da ba senfam se khara reduce to hanba at the same time anytime anywhere koi higher education system se phangan ba aduga koi telemedicine dana faster and cheaper thuhanba koi lying bagi process se thuhanba at the same time hongan basini higher koi cheaper and faster anytime anywhere higher concept se Manipur da yagadori pra smart solution am oibang amgadro habigi matang da break matung khana jage break tu am thonjar ke impact news meng tadro lebi welcome back adon engber bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jarbi basi Imphal city bo smart city ama henu gedamakta
ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯂꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯄꯔ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯃꯣड ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯣ ꯄꯤ ꯗꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯗ ꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯔꯟ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣ ꯄꯤ ꯗꯤ ꯆꯠꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛꯑꯞꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨ ꯎꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ frequent visit ama leire admai tawdana test amu toin to mathau tare traveling gi yam sang sana chatok chachin tawbagi ama leire traveling test adagi matam mangba suma mayam hanjana chatpagi sumba inconvenience ma maroina arap mafum daleba sing dari yamna masi khoi patient sing to ibni aduna hairi mayam si yam thuna lang bi yana ko kiu da lehenda bida thuna lang bi handu ji ki ICT sina taragadi ko doctor sina hospital da leina clinic da leina natra mayum da leina कोई अनाब से मयूम लेबो नत्रगा कोई हॉस्पिटल दुगी नत्रगा क्लिनिक दुगी कोई सेंटर अमा ब्रांच अमा साबी तारगदी लमलमदा मफम दुदा हारिबा पेशेंट सिंह चलगा आई अनाब से सीने हेन वारी सानरगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग दा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दा वारी सानरगा मसी ट्रीटमेंट से तौरगा मणिपुर की मियाम दा मसी खुदोंग चाबा पिबसे सुमबगी मोंगादी हाइफेट लेबिबा हौरबरा कई स्टेज से लेरि यामना अजरबा कनोनी वांगनी आईगी लाइफ एक्सपीरियंस तक हाइजेके कोइना मदुराइदा अरविंद आई केयर सिस्टम जे कोइगी आई केयर फाउंडेशन गा कोलैबोरेट तवे कोइदा कैपेसिटी बिल्डिंग चले अखोइन आउटरीच प्रोग्राम मोइगी तोंगा डिस्ट्रिक्ट सिंग दा मोइगी सेंटर हांगी हाइबा सेंटर सिदा टेक्नीशियन अमना जमजबा टेक्नीशियन अमना खुलाई खरा तौरगा मिटसी फोटो थारकनी रेटिना की फोटो थारकनी मागी कंप्लेन खरा हारकनी सोना कंदा डॉक्टर अमना फम्मगा येंगे से लाइव ओन येंगा ए अदुदि अनाबा सी अनि अदु सी हिदाक सी पिखरो सी येंगो माई पावर ने सी पावर टेक्नीशियन येंग भाई अदुगा हाइबा पिक्चर सी थारबजु हेबा अदु तरगा अनाबा सी कंप्लीटली डायग्नोस होई ऑपरेशन तो यादरे बेस होसल लानी अदुगा ममित कोई अनु येंबगी नत्रगा कैम एंटीबायोटिक हापगी नत्रगा अदुगी मैम दुदी खुदक दम सॉल्व तौरने अदु ऑपरेशन तौदे यादे लागनी हाइबसी हाइबा सेंटर सिदा माना एट ए टाइम सेंटर तारा हमको हैंडल तौगमे सेंटर निफु मुले तो अदम आउटरीच प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट खुदिंग मुले सेम थिंग से डर्मेटोलॉजी हाइरो कोई लेबा मेडिकल ऑफिसर सिंग डर्मेटोलॉजी दम एक्सपर्ट ओरम दबे याई तोंगा डिजीज याम लेखरे अदु हाइब पोसी फोटो अमतंग थारगा मागी कंप्लेंट तुदंग हाइरगा डर्मेटोलॉजिस्ट अमना मणिपुर लेबा सब सेंटर हाइरो नत्रगा एनी कोई तोंगा बस कोई सेंटर सिंग डॉक्टर तारा कुनसी मा अमखदन हैंडल तौगमनेबा लाखपगी सोम हाइबी लाखपगी दरकार लेत्रे गाइबी दरकार लेत्रे ऑन द स्पॉट अदु हिदाक तु चाव तैबु हाइबन सिंग लोय यानेबा हारि प्रोसी डिपार्टमेंट अयाम लोय यानेबा अतोपा अमना कोई एम्बुलेंस सर्विस है मसे टेलीमेडिसिन की रूल्स हम चाउन ले हौजी लंदन एम्बुलेंस सर्विस वर्ल्ड की ख्वाइदी हेना कोई एडवांस होइबा सर्विस नि 9000 एम्बुलेंसेस लई हेलीकॉप्टर यावी साइकिल सु यावी मोटरसाइकिल सु यावी कोई पोहले चंग यादा मफमदा की कैनो सि चंग दोनी मोटरसाइकिल नत्र साइकिल चंग दोनी अदोगी याम थाखरगन हेलीकॉप्टर अद हाई पोसिदा अनाबसिना मोइन पिकअप तौर मतुंग सिदा स्टेशन जे मफम लेते तोंगा मफम लेनी अदुगा ट्रैकिंग सिस्टम यावी मोसिदा एम्बुलेंस 1 जी क्राइ ले 2 जी क्राइ ले क्राइ जेली अद ख्वाइदि नकना बस एम्बुलेंस कौरी लहोलक्तोने अनाब जे पिकअप तौर मतुंग दा मोइना मागी हाइबा कंप्लेंट सिम मतुंग टेस्ट खरा तौबु याय ऑन द स्पॉट अदु तौर मतुंग दा कोई ECG थारकबु यारे ब्लड शुगर थारकबु याय अदगी हार्ट अटैक की एंजाइम खरा ले अदु थारकबु याय अदु याम जि लोइन तौरगा ना खुदक फंगा मतुंग दा मॉनिटर सु ऑनलाइन में येंबु यारे हाइदि मागी वाइटल मॉनिटरिंग सिस्टम जे BP खंगदे ECG खंगदे मागी लैम लोइ उ फंगे अदु तियगा सोंडा गंदा सेंटर सिदा अदु एडवाइस तो यारे अदु दि हिदा अदु पुश तौरो अदु हिदा से फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक हारो अदु दि खुदक त माना मतम दु पुंगो मतुंग द कापदि काना दमिना ऑन द कई मान मफम दु थेना मतम दा कोई ई उतों फुन बसे काहेन बि याइबा फुनजलन द हाइदा मखा तारा अदुगी हिदा कापनबा नत्रगा एनी मेडिसिन प्रिपेयर अदुना हॉस्पिटल यौरक्त्रिङै दा प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जे होबि याइबा हाइ सि चलिसि पैरामेडिक्स ने अदुगा हाइबा मिसिना लायंगबा अदुम आइना सुम हार्ट की हाइजेबवानी अदगी इंजुरी की सुबे मोइसि अंगांग पोकुसु ngam ऑन द स्पॉट हजि मानि इंडिया जसु खरा हौनरे एम्बुलेंस सर्विस मै
paramedics की training से अदुम की फजा है अदुगा कोई पोजीशन तौगदबा खोगदबा हिदा लांथक पीगदबा लोइन तौगे अदुना से कनोगी ENT की हायरो कार्डियोलॉजी की हायरो हाई पोट में लोइन तौगे अदुम बथकता हौजी चाखोट फमददी हाजी हारिसिने पेरिफेरी सेंटर दा लाक्वे वानी मणिपुर सुम अप्लाई तौबा यारबने अदुगा अइना गसाई हाइगेबदा ऑपरेशन बक्ति तौबा यादे हैबसे असिबाव यारे यारेदी टेली सर्जरी तौबा यारे हजिक रोबोटिक सर्जरी तौगा असुना कंदगी अदुम वर्चुअल कैनो त सानरागा ऑपरेशन बाउ तौनरेबा अदि अदुगी दमक्तदी तोगानबा एडवांसमेंट ओदि संगी तौबदबु कयामु याम एडवांस ओइग्रगी हैबसी अदुमदि चाखो खरे अदो हारि पोसी अनाबगी सेफ्टी हेनबा अनाबदा सोइदना पि अदुम थक्ता हजि हारि पोसी स्मार्ट हॉस्पिटल हैना कोई स्मार्ट सिटी की लाक्तारगदी हारिसी कोई आर्किटेक्ट का अदगी टेक्नोलॉजी का अदगी ह्यूमन सेफ्टी का मैम पुंसलप मतमददी तौद याद्रबा पोनी से अनाब अमा हॉस्पिटल लेबसी मंगोंद सेंसर खर यावने अनाबसी एक्सरे द सकी MRI सकी वाटर लेरी हाइबन सिंग अदि मागी वाल सिदा तोंगानबा मागी कोई टच प्रोग्राम हाइतारे नर्स को भी हारो नत्रग मागी एजुकेशन पेशेंट एजुकेशन की हारो अनाब खुदी लोई सोनमते अना से एक्टिवली मागी पार्टिसिपेट तौहले हाइदर ज्ञान ताबगैदी अतरगा तोंगा तोंगा बटन मैम लेरी अद तौरगा नर्स कौबगीसु माने कैबम खंगनिंगबैसु नत्रग मागी लेरिबा वाइटल मॉनिटरिंग मैम लोइना सेंसर से लोइन थारगा असुना कंदगी अलार्म भुपियक बियाइबा हार्ट सी पिक्थर कोई रेट से हंदागरे नत्रग हेगला बीपी ने धरे खत लोइ खंगु याइ इसम जन हायदा टेक्नोलॉजी चखलपगी अदुगा IT चखलपगी मतुइना कोई ह्यूमन हेल्थ सिदा हापसलगा हौजिकती phenomenal change अम लापगी पॉसिबिलिटी में लेरे ओके कोई टेक्नोलॉजी से नरगा phenomenal change अम लाप यारे हैबनी अदुबु होजिकी वनदी मणिपुर की लेरिपा मोंग सिददी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नतक टेक्नोलॉजी दा काहेनबा इन्वेस्टमेंट अमदी मथौ तारी मदु लेत्री फावबदी मणिपुर दा स्मार्ट हॉस्पिटल नत्रगा टेलीमेडिसिन की खुदोंग चाबसी खर मखैदी वाखिदों माली पतांग सजदा इन ओजाइबो दा जिनि जोजा कोई मणिपुर दा एजुकेशन के लम सिदा नत्रगा स्किल डेवलपमेंट के लम सिदा करम करम मकल की स्मार्ट सॉल्यूशंस है तारे स्मार्ट एजुकेशन करी करी पैकेट पे यान खन बियोजा हजिक मणिपुर दा लेरिबा एजुकेशन से अप टू कोई क्लास 12 फाउसिदी विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मया मा तुम लातना तुम रिलेटिवली कोई तुम फरी खरा तुम फरी ने लोबी आई आफ्टर प्लस 2 देगी कोई की किनो से हायर एजुकेशन लाप से मसी की सही दा कोई की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मसाय कोई न थमजकी बदो GR से मसी की मतंग से दा अखोई से दा यूनिवर्सिटी लेवल दी पोस्ट ग्रेजुएट लापा अदु अंडर ग्रेजुएट लेवल 10 प्लस लोर कांद मसी से कॉलेज सिंग से लेबा दा अयाबना कोई मणिपुर दा लेबा कॉलेज सिंग से बाय एंड लार्ज ट्रेडिशनल कोर्स ना तो ओइबा अदुगा हांगदोइबा सब्जेक्ट सिंग सिसु मखल खर नतना यामना वाइड रेंज दा खनबा याबगी अदुगुंबगी खुदोंग चाबसे लेतबा नमरम अदुना कोइगी education si akoi gi big way da yam smart education ma PC haiba taragadi kana gumba amana pami ba magi skill development da boy skill development se achauba akoi india gi oina di yamna akoi gi hengalan mathau ta ba di keno da akoi ne skill gi component si yauraga workforce changat pase india gi di is less than 10% 8% muktane aduga whereas in South Korea gumba Japan gumba South Korea the 96% of their kano se education workforce se moi skill do formal education kano se skill kano education se laura kan change aduga Japan the 80% UK 80% so my the developed countries in se ayamana formal education sida formal skill training si phangaga koi workforce changakpa akoi isna only 8% खत्म हुए अदु दारदी यो 92% अमदी अखोगी स्किल सी फंगद्री अदु मरम होइदना थबक फंगदबगी सांगसिसु तो वांखलकपा व्हाइट कलर जॉब ब्लू कलर जॉब मखन मखन लेरेको इवन मणिपुर मक्तदा येंबिरो होजि मोर देन 7 lakhs population अखोई थबक अनएम्प्लॉयड ले आउट ऑफ 28 lakhs अदि at least 1/3 अदुम अखोई थबक फंगदब ओइरा न लेरिबो सिंगसि मखोई थबक फंगद्रिसी गवर्नमेंट थबक पीब ngamdabadaira थबक तौननबगी खुदोंग चाबा लेतबदगिरा अदु सुमरम अचौबम लेको अदुगी मथक्ता अमु कोइना मुनि यंग मतमदा हाइबसिंगसि मखोई कयाम यामना अखोई employable ओइरबगी हाइबसिसु अचौबा वहांग अम ओइरप नॉट ओनली अखोई मणिपुर खक्तंगी नते इंडिया गी ओइनसु हौजिक
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯀꯤꯟꯖꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛ 3.6 lakhs ꯃꯨꯛꯁꯤ every year engineers ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ only 20 to 25% ꯃꯨꯛꯇꯅꯤ directly ꯑꯩꯈꯣꯏ employable ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ the remaining 75% ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ pass ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ employable ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ because of lack of certain skill similarly ꯑꯩꯈꯣꯏ BA BSc BCom ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ around 6 lakh ꯃꯨꯛ every year ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ employable ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ directly 10% ꯃꯨꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ remaining 90% ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ directly employable ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ because of lack of certain skills ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ skill development ꯁꯦ smart city ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ manage ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ even ambulance ꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ ambulance main ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯗꯣ we need some skill people exactly ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ITꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ITꯗ IT enabled servicesꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ smart city ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ infrastructure ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ infrastructureꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ workforce ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯣꯔꯤꯅꯤ maybe health careꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ITꯒꯤ connectivityꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ even for the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ say ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ solid waste management ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ even ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ power generationꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ water supplyꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ even for the retailingꯁꯤꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ logistics delivery ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ with a short period of time with less cost ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯧꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BA ꯑꯃꯗꯤ MA ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯣꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯑꯟꯗꯔ ꯄꯣꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ UG and PG ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯕꯦꯁ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯁꯦꯟ ꯄꯥꯁꯇꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ UGCꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁꯦꯁ BVOC ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯜꯐꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ IT ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯔꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ BSc ꯀꯦꯃꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ BA ꯄꯣꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ typically conventional form of education ne moina leiduse ado moisu ultimately moigi course loira matungda they also want a job employment amadi mathau tai maduda skill gi mathau haidi skill gi to one subject after mathau skill si bakoi si da hoji si tammiba course sai da akoi hen employable o hen je hai tar de koina skill set khara hap mathau tai and skill setting da koi yengbu si akoi gi human skill ko human akoi interpersonal soft skill communication skill masi hapaga di makoi si khara acceptable oiba plus professional skill aduga technical skill smai daudana karamba technical natra professional skills makoida hapaga henna industry na aduga market ta pamnaga dagi ase koi employable oibam changi aduga course itself se koi yamna wide area of courses hojikti lai masium sing si aya mana yengbiu Manipur dagi mapana chatlaga like tamise after 10+2 angakpo phang yam khrabani aduna Manipur ga chauba koi gi keno amadi senmit loan saida chething ama dum pirini adu haiba koi gi smart city ga oirak taragadi koina tamningi ba course se mapana chat targa su city itself to da koi lehen masi mathau tare aduna education se skill development ga loina na aduga masaida malim ga chanaba standard global standard akhoi saida education se koi phangan mathau tai okay मालेमगी ग्लोबल स्टैंडर्ड ता एजुकेशन से मणिपुर दा फंगन मथौ थाई मरोइना कोई स्मार्ट सिटी लागप तारगदी कोई स्मार्ट एजुकेशन की फैसिलिटीज मयाम दो फैसिलिटेट तो मथौ थाई हैबनी अदुगा कोई हेल्थ केयर की मतांग दसु कोई मालेमगी नत्रगा कोई लेबास की तोंगा तोंगा मफम सिंगदा थनरिबा स्मार्ट हॉस्पिटल स्मार्ट मेडिसिन की कोई फैसिलिटी मयाम सिसु टेक्नोलॉजी मयाम सु मणिपुर दा इंस्टॉल तौबा मसिदे इन्वेस्ट तौ मथौ ताई हैबनी तो लोइना हाइरिबा एरिया सिंग असिदा नत्रगा अतोप एरिया सिंग स्मार्ट सिटी में सारपदा चंगिबा तोंगा बा एरिया सिंग तोंगा बा सब्जेक्ट सिंग असिदा मथौ तारिबा कोई वर्क फोर्स पु रेडी वनबदमक्ता स्किल डेवलपमेंट की याम चाउना
स्कोप लेरी हैबनी ऑन दैट ऑन ngasi वन मनु हुनगे थरम से मतंग स्वाद लोशन जरगे ngasi के थरम सिदा ओजा इबोल मदी ओजा पालन लेंबे तना ngasi के थरम से मपुंग फान बिदम ता ओजा नि बुथा जपंदुक चरी अप्रिशिएट यो जोइनिंग थैंक यू वेरी मच मसिने ngasi के मनु हुनगे थरम ngasi के एडिशन से करम तोबी बगे खो दखन बिरपे यागनी खोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobiraga comment amadi feedback thabirpe agani. With that, this is Nongthombam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.